kadba kajing yele ya ke election MDC kalanang jan ki babun kisei la kajong kania bat kisei ya la kajong ke ke baki kidon hagijing mut jing perkat kumta kidon ki baong ba ke MP bat ke MDC ke ya per mentangin yok men pej bengah ya ki katu kan ne ki daw bagi briu ki ong ba ke MP bat ke MDC ke ya per kaban kong kat kum ke risal kabangi i haus nem arjar kat pra ni bagi briu ki jit ya ke kongres ha ke MP hanrei ha ke MDC pat ki jit kambun ya ki wei pat ki parti kabenta ka bar ki ong ba ha ke MP ki briu ki jit ya ke parti ka bagi briu ki i bat ngau tenat hanrei ha ke MDC pat ki kham jit yau kertong u bagi ngau jan kabenta ka balai don ru ki baong ba ke MP te kam da klain kum ba klain karu kom tre election ha ke MDC bat MLA kum ta ki briu ru kim da bu jing mut than yau kertong kum ta ki jit kat yau bagi ngau hamen sim kim da khen than kum bagi khen yau MLA baru MDC kabenta ka basau don ru ki baong ka MLA bat MDC ki ya dei kumju kumta khambun hi pen scam ya ketua parti baki latep ha ke MLA kamtam ki bajob na marketing yodu kajing mentoy na ketua parti baki ladep penjob ha ke MLA namar ki ong ha ki babun ki unit neki snong uju ulidar ubatrei ya ke MLA uju hi ubatrei ya ke MDC ru kabenta kebasan dan ki baong baki jit MDC katkum baki i mano badan ha ke state government bakin yo ke jingkerku kumbaong ikong amperin kini dai tangki katu kan negi point bang yo na ke jingkren bat ki leader kumjuru na ki rupai ba ki baong MP bat MDC kaya per karu komjit kertong tena ke liang jong pipat ki parlok ki baju kersan ni gene channel pisngau gumno sa komen ko boleh sibun ngasa kenduk pat hakawai ke video